ste došli na debatni forum pod nazivom Imate riječ. U organizaciji Nacionalnog demokratskog instituta sa sjedištem u Washingtonu, odnosno ekspozitura predstavništva u Bosni i Hercegovini. Nacionalni demokratski institut, da vam kažem nekoliko riječi, od 1997. godine podržava demokratske procese u Bosni i Hercegovini. Jedan od načina je organizacija ovakvih debata, foruma, jer je NDI prepoznao važnost komunikacije između svih učesnika političkog procesa. Kako između kandidata, u ovom slučaju između kandidata za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, međusobno, tako između birača i kandidata, odnosno birača i budućih zastupnika u parlamentu Federacije. NDI ima dugu tradiciju organizacije ovih foruma, organizirano ih je jako puno, sa učešćem od nekoliko hiljada građana. Ovo je u ovoj predizbornoj kampanji tek drugi forum. Prvi smo imali prekjučer na Palama, drugi ovdje kod vas u Goraždu, sljedeći u Prijedoru i tako dalje. Biće ih ukupno 10 u periodu septembar-oktobar 2014. godine. Dakle, debatni forum je prije svega namijenjen građanima, ali i učesnicima političkog života, budućim zastupnicima, ukoliko naši zastupnici budu imali sreće, ukoliko nametnu svoje ideje kao relevantne, kao važne i kao dopadljive za birače koji će na biralište izaći 12. oktobra u nedjelju, dakle za nešto jače od mjesec dana. Na večerašnjem debatnom forumu, dakle drugom u ovogodišnjem ciklusu, učestvuju predstavnici 4 stranke. Mi smo ih izabrali žrijebom, Dževat Adžem iz Demokratske fronte, potom Stranka za BiH, Salem Halilović, potom Damir Faruk Saračević, naša stranka, i gospođa Zilha Ademaj, Savez za bolju budućnost Bosne i Hercegovine. Nekoliko pravila foruma. Svim učesnicima bit će omogućeno da u jednakom vremenskom trajanju odgovaraju na pitanje. Trajanje je minut i pol. Imamo i zvučni signal, ovdje su naši sekundanti, možemo. Prvi put ćete ovakav signal čuti 10 sekundi prije isteka vremena predviđenog za vaš odgovor, dakle na minuti 20 i sljedeće na minuti 30. Dopustit ću sebi slobodu da vam dam neko ekstra vrijeme, nekoliko sekundi, toliko da završite misao, ali nemojte to zloupotrebljavati, nadam se da će to biti u redu. Svako po završetku tog kruga pitanja ima pravo na repliku. Replika traje 30 sekundi, njen kraj će također biti označen dvostrukim zvučnim signalom, a imamo i repliku na repliku također u trajanju od 30 sekundi. Što se tiče gostiju, što se tiče publike, pred vama imate notese, mislim da neki od vas imaju i formulare, slobodni ste postaviti bilo koje pitanje, možete i zatražiti mikrofon u drugom dijelu debate, a možete i dostaviti pitanja osoblju Nacionalnog demokratskog instituta. Nastojite da pitanje bude koncizno i nastojite da ga imenujete za tačno određenog kandidata. Nadam se da je to jasno i da možemo preći na prvi dio foruma. Pitanja za naše kandidate za predstavnički dom parlamenta Federacije. Pravilo je, svi odgovaraju na isto pitanje. Gospodin Adžemaj, predstavnik Demokratske fronte, odgovara na prvo pitanje. Predstavite nam 3 ključne tačke ekonomskog programa vaše stranke. Hvala, dozvolite mi da na samom početku kažem nešto o Demokratskoj fronti Željka Komšića. Ona je nastala kao rezultat vrlo teškog stanja, pogotovo u oblasti ekonomije, u oblasti zdravstva, u oblasti obrazovanja. U suštini nastala je kao rezultat vrlo teškog stanja po život svih ljudi na prostoru Bosne i Hercegovine. Ono što smo mi radili u proteklih godinu dana, to je radila naša politička akademija, pripremila je 7 politika. Jedna od politika koja obuhvata upravo područje na vaše postavljeno pitanje zove se Vizija 1422, odnosno ekonomska vizija.
Mi mislimo da u stanju kako jeste i u vrlo teškoj situaciji u kojoj se nalazi država i građani, mislimo da je put ekonomskog boravka u suštini ključ i uspjeha i ono što bi moglo da generiše promjene na svim nivoima. Težište u našoj viziji 1422 se ogleda u sljedećim. To je prevashodno podrška realnom sektoru investicija, zatim ruralnom razvoju kao jednom od strateških u okviru ekonomske akademije i sljedeća je reforma javnog sektora. Ekonomska vizija 1422 nudi rješenja na ovu izrazito tešku situaciju. Nudi rješenja tako što će fokus Demokratske fronte biti upućen na rješavanje ovih problema i smatramo da samo sa stvaranjem nove vrijednosti sve ostale naše politike mogu biti u punom kapacitetu realizovane. Hvala vam lijepo. Drugo, isto pitanje za našeg sljedećeg kandidata iz stranke za Bosnu i Hercegovinu. Pozdrav vama i našim gostima u sali. Ja se nadam da ćemo imati priliku da večeras kažemo nešto i o uzrocima ovakve ekonomske depresije koja vlada u Bosni i Hercegovini, a na početku želim dakle odgovoriti na vaše pitanje i iznijeti neki od ključnih pitanja na kojima će insistirati stranka za Bosnu i Hercegovinu u narednom mandatu. Dakle, mi se zalažemo za pokretanje snažnog investicionog ciklusa, privlačenjem stranog i aktiviranjem domaćeg kapitala uz pomoć jake ekonomske diplomatije, stavljanje u funkciju razvoja raspoloživih resursa, prije svega obnovljivih izvora energije kojima Bosna i Hercegovina raspolaže, upotrebom državne imovine Bosne i Hercegovine kao veoma važnog resursa koji je do sada bio pasivan i o kome su se vodile političke borbe u prethodnom periodu, a imovina nije upotrebljena u prave svrhe, intenziviranjem izgradnje saobraćajne infrastrukture, stimuliranjem razvoja stanogradnje, oslobađanjem poreza za mlade i kupovinu stanova, reduciranjem kamata, stimuliranjem rasta domaće proizvodnje, posebno one koja je izvozno orijentirana, smanjenjem poreskog opterećenja i širenjem poreske osnove kako bi se podigla konkurentnost BiH privrede na međunarodnom domaćem tržištu. I ono što je veoma važno, dakle, mi smatramo da trebamo, ako ništa, na ovom nivou zadržati ekonomsku zaduženost Bosne i Hercegovine, jer prijeti nam ozbiljna opasnost da kliznemo u dužničko ropstvo, a onda će sva domaća pamet biti pasivna i vrlo teško ćemo moći naći izlaz. Hvala vam lijepo, gospodine Haliloviću. Sljedeći kandidat iz naše stranke, Damir Faruk Saračević. Izvolite. Dobro večer, pozdrav svima vam u herojskom gradu Goraždu. Zaista lijepo biti ovdje, toliko sam slušao prije 20 godina o Goraždu, nažalost neki ružniji vijesti, ali danas je lijepo da čuli vidjeti da je danas razvijen grad. Naše tri glavne tačke su prije svega smanjenje administracije, zato što je dokazano da Bosna i Hercegovina nije siromašna država, nego da ovdje ima dovoljno novca, samo nažalost on se troši na pogrešne strane, znači prije svega obezbijediti novac kroz smanjenje administracija. Drugo je deregulacija i pomoć pojašnjavanja procedura za strane investitore i domaće. Radim za jednu firmu, stranu i domaću. Menadžmentu sam te firme znam iz konkretnih priloga, primjedba s čim se susrećem svaki dan, šta u stvari mene smeta, šta smeta nama da zaposlimo više ljudi, koliko u stvari teška ta birokratija koja nas sprečava da zaposlimo više ljudi, tako da mogu na konkretan način da pomognemo u rješavanju tog problema. I treći je fokusiranje na IT sektor koji je izuzetno mogućnost za mladi svijet. Vidimo ovdje u sali izuzetno većina su mladi ljudi. IT sektor je ono, dolazim iz IT firme, što pruža nemjerljive mogućnosti za mladi naraštaj i treba jednostavno tu priliku iskoristiti. Nažalost, neke vozove smo propustili, fabrika više nema, ali ono što možemo stići i što možemo raditi u fokusiranju na IT sektor. Hvala vam lijepo. Gospođa Zilha Adema iz Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine, izvolite i vi. Hvala lijepo, ja vas sve srdačno pozdravljam. Ja bih samo kratko rekla da je Bosna i Hercegovina u stanju duboke ekonomske krize, da ju karakteriše vrlo nepovoljan ambijent za poslovanje privrednih subjekata, da imamo visoku stopu nezaposlenosti, da imamo enormno visoku javnu potrošnju,
visoku prezaduženost, opću nelikvidnost, povećanje neformalne ekonomije, korupciju i tako dalje, da sve ovo ukazuje da je Bosna i Hercegovina, ukratko rečeno, pred bankrotom. Zbog toga je Savez za volju i budućnost u prvi plan stavio ekonomski razvoj, odnosno ekonomski program. On se prvenstveno temelji na tome da se smanji javna potrošnja, da se smanji javna administracija, da se promijeni fiskalna politika koja u današnje vrijeme ne pogoduje privrednim subjektima, a u promjeni fiskalne politike prvenstveno mislimo na harmonizaciju propisa na području cijele Bosne i Hercegovine. Nama su svi propisi koji se odnose na poreze, doprinose neujednačeni na području Bosne i Hercegovine, čak i na području federacije, osim jednog jedinog propisa, to je PDV. Dakle, harmonizacija propisa, smanjenje opterećenja privrednim subjektima, povećanje zapošljavanja. I još nešto da povećamo. I naravno da unaprijedimo i stvorimo ambijent privrednim subjektima za veći razvoj. Hvala vam lijepo. Javio se neko za repliku? Nudili neko koaliciju? Vrlo slični program, zar ne? Da, vjerovatno će i u predstojećem periodu vrijeme biti iskorišteno da ćemo slušati iste priče. Ono što mene večeras pomalo čini tužnim, da nemamo stranke iz vladajuće koalicije koje nisu našle vremena da u ovako transparentnom ambijentu ukrstimo razmišljanja, ukrstimo naše stavove i dođemo do adekvatnih zaključaka. No, tako je kako je. Mi mislimo da mi u Demokratskoj fronti zaista imamo rješenja i ta rješenja ćemo ponuditi građanima kroz naše programe ekonomske politike na kojima je radio veliki broj. Gospodine Adžem, ovo je bila replika za one koji ih nema. Dužan sam objašnjenje. Kriterij po kojim je Nacionalni demokratski institut zvao stranke u ovu debatu jeste relevantnost na osnovu rezultata istraživanja koji su napravljeni u proteklom periodu i drugo, naravno, rezultati na prošlim izborima 2010. godine. Tako da sigurno, gospodine Adžem, zvali smo mi i takozvane velike stranke i vladajuće stranke, međutim, ko nije došao, bez njega ćemo morati. Hvala vam lijepo. Nisam čuo niko pomenuo korupciju od vas. Nije. Dobro. A i vi jeste. Vi jeste. Počinjemo sad od gospodina Halilovića. Sve planove, ma kako dobri bili, sruši sistemska korupcija. Sad ono konkretno. Na kom je konkretnom mjestu, u instituciji, u vašem okruženju, korupcija najžilavija i šta mislite poduzeti? Ne samo u lokalnoj sredini, već u svim sredinama u Bosni i Hercegovini je postalo maltene pravilo svega privredne politike. Tu je dosta neminovnosti da, naravno, tu se javljaju i pozitivne stvari, dakle, nekad politika i sistem omogući konkretna ulaganja i razvoj investicija i tako dalje, ali se u principu dobrim dijelom korupcija zasniva u tom dijelu i naravno, neću govoriti o korupciji, o obrazovanju i zdravstvu, neću kazati da je ona beznačajna, ali je po meni manje štetna od privatnog kriminala u kojem smo svjedoci i ovih dana. Dakle, mi zalažemo se u principu zaista za rad institucija sistema koji će to onemogućiti, ali treba priznati da nam treba vremena. Zakoni nisu loši, ali imamo ružne navike. Dakle, mi smo godinama imali sudski sistem i tužilački kojeg se postavljala politika i onda smo jednom kazali da su oni sada neovisni. To je teško preko noći promijeniti, radi se o istim osobama i produžava se mandat samo po drugim okolnostima i jednostavno navikavaju se oni do duša, ali treba im dugo vremena da postanu zaista neovisni od politike, odnosno od privrede. Nismo mi izuzetak od drugih zemalja u tranziciji, to je bolest koju treba odbolovati, ali na svakoj stranci je pojedinačno da sam u svojim redovima suzbije i eliminiše svaki mogući oblik korupcije. Slijedi naša stranka, Damir Faruk Saračević, izvolite. Uvijek me, da kažem, naljuti kada
kada čujem da je ovdje korupcija toliko velika, onda se podrazumijeva da smo mi Bosanci tako jednostavno, da kažem, genetski korumpiran narod. Nažalost, korupcija na svakom koraku toga dođete u školu, u bolnicu, svako traži svoj dio, ali znam da nismo genetski predispozicije, da nemamo da korupciju, nego jednostavno sistem ne valja i to je vrlo lako riješiti. Nisu im drugi narodi i druge nacije imale perfektne, da kažem, istorijske momente bez tih problema, ali se to rješavalo time što je snažna centralna vlast u svakom načinu perfektan balans između zakonodavne i izvršne vlasti i sudske vlasti rješavao taj problem, tako što se zakon koji je, mi imamo odličan zakon koji se provodi, znači sve treba riješiti, sve imamo riješeno, samo treba provoditi i ono što mi možemo obećati, to je da će se postojeći odlični zakon u većini slučajeva zaista provoditi. Znači da sud radi svoj posao, da policija radi svoj posao, a ostalo će se sve riješiti vremenom, samim procesom eliminacije, time što ljudski um, ono moment kad shvati da mu je cijena gubitka koji će imati nakon što mu prijeti kazna 20-15 godina zatvora, ne znam koliko novčana, jednostavno onda doktor više nije spreman da prima 1000 maraka koletu kao ni učitelj i profesor, jer mu je cijena rizika prevelika. Znači, nismo drugačiji od drugih, samo treba snažnom sudstvom i policijom to implementirati i uvesti. Sve što ste vi rekli, Dino Merlin je sažeo u jedan stih, gdje smo ni rođeni zli. Je li tako? Dakle, isto pitanje za gospođu Zilhu Ademaj, možda budemo imali više sreće kad u onom konkretnom dijelu gdje je korupcija najžilavija, možda imenujete nekoga. Pa, mi smatramo da je korupcija zahvatila sve segmente našeg društva, nažalost, ali da je najpogubniji i možda najsofisticiraniji oblik korupcije u javnim nabavkama. Javne nabavke se provode u svim preduzećima, svim kompanijama, svim ustanovama i javnim. Privatne, doduše, su oslobođene po zakonu da provode postupke nabavki po zakonu, ali je taj oblik korupcije, mislim, najpogubniji posmatrano vrijednosno. Naravno, ne treba zanemariti korupciju ni u zdravstvu, ni u policiji, ni u školstvu, naročito u zapošljavanju. Svima su nam poznati slučajevi da se za zapošljavanje uzimaju novci, tako da te sve oblike korupcije neće biti jednostavno iskorijeniti, ali mislim da treba prvenstveno uspostaviti dobar sistem odgovornosti, ojačati rad ovih inspekcijskih službi, osnažiti naše građane i naročito naše zaposlene da se ne boje prijaviti korupciju, ljudi se boje prijaviti korupciju, tako da sa svim tim, kako bih rekla, dijelovima društva i svih segmenata treba poduzimati aktivnosti da se korupcija iskorijeni. To će biti mukotrpan posao, vjerujte mi, ali ako dovedete na vlast česte i poštene ljude i uspostaviti sistem odgovornosti i kazne, naravno, onda će to... Hvala vam lijepa. I isto pitanje za Dževada Adžema, Demokratska fronta, Željko Komšić, izvolite. Hvala, ja sam prije dolaska u ovu emisiju zaista razgovarao i intenzivno razgovaram sa građanima. Građani misle da se rađaju se korupcijom. Mi smo država zaista od onog trenutka kad se dijete rodi, pa kad treba vratiti određene radnje, odatle počinje korupcija. Ona se završava sahranom i dženazama gdje isto tako postoji korupcija. Ono što zabrinjava i trebalo bi da zabrinjava svakog čovjeka i treba da nam bude jasno da nisu marsovci nosioci korupcije, nego ljudi. Ako kažemo da su nosioci korupcije ljudi, onda se oni mogu zamijeniti, mogu se procesuirati i mogu se određenim zakonskim mjerama dovesti pred sudove, odnosno dovesti pred narod koji će odgovarati. Postoji jedna teorija, ona se zove teorija Feuerove generalne prevencije, koja kaže ljudima treba tačno i jasno reći šta im treba, kakve kazne i šta će se desiti sa onima koji u suštini sredstva građana preusmjeri planski da bi ostali na vlasti i to je možda ključni, ako govorimo o stepenu korupcije, ona se pojavljuje u strašnom obliku onog trenutka kad neko osvoji vlast i pokuša da je zadrži. Onda sredstva javna građana idu naravno u određene firme, u određene subjekte kako bi se u narednom izbornom procesu to vratilo
i kako bi se taj ciklus obnovio, odnosno nastavio kontinuitet vladanja na određenom nivou. Hvala vam lijepo. Završili ste, evo izvolite, gospođa Adema, replika. Kome je replika samo? Evo, recimo kolegi koji govorio. Ne bih ja baš tako pojednostavljivala tu korupciju. Ja sam spomenula gdje su najteži oblici korupcije. To su u javnim ustanovama i javnim preduzećima i to u javnim nabavkama. Mi svi znamo da od svih državnih institucija i federalnih institucija na nivou države imamo samo 3 državne institucije koje imaju pozitivan revizorski izvještaj. Na nivou federacije isto tako. U kantonima je slična situacija. Nikada još niti jedan slučaj nije procesuiran zbog... Hvala vam lijepo. Rekli ste za gospodina Adžema, međutim ne vidim da ste vi prozvani u ovoj replici ničim. Izvolite, gospodin Halilović. Više komentar nego replika na ovu temu. Ja ne tvrdim da političari na visokim funkcijama i na bilo kome trebaju biti siromašni ljudi, ali mi imamo takve propise koji omogućavaju zaista da se političari, ministri, premijeri, poslanici na najvišim nivoima predsjednih stranaka mogu izravno baviti i imati svoje veoma razvijene biznise. Pa znate šta, ljudi smo. Vrlo je teško razgraničiti da neko ko ima toliku imovinu da postiže za koruptivnim radima da bi očuvao ili uvećao svoju. Dozvolite da vam kažem, prije 15 godina sam bio predsjednik ovoga kantona i od 10 predsjednika kantona, sad mogu kazati, pošto više niko od nas nije, njih 8 od nas 10 na opuštenoj atmosferi je kazalo da ima privatni biznis i mene pitali šta ti urgijaš, koji biznis imaš. Znači tada, 2000 svaki predsjednik kantona od 10-8 imali su privatni biznis. Hvala vam lijepo. Isteklo je vrijeme, želi li još neko? Damire, izvolite. Ja bih samo putio repliku gospodinu Adžemu. Mislim da mijenjamo uzrok i posljedice, da govorimo o stvarima koji jesu, a ne ono što u stvar treba riješiti. Znači mi znamo da ima korupcije, ali opet kažem, korupcije bilo ima u Njemačkoj, u Americi, ali jednostavno efikasan sistem koji cijenu pravi previsoku da se stvari mimo zakona rade je taj koji te države dovodi da budu uređene. Prema tome, vrlo jasno, depolitizacija i profesionalizacija policije i sudstva je ono što nam treba i na taj način jednostavno ni profesori, ni doktori više neće htjeti, smjeti da radi ono što radi nas. Hvala. Gospodin Adžem, želite li odgovoriti? 30 sekundi. Meni je drago da su se svi sagovornici referirali na mene, znači da sam rekao nešto važno i mislim da u tom kontekstu i diskusija ide u malo boljem toku. Ja i dalje kažem da vladajuće strukture kad dođu na poziciju učine sve da se ponovo vrati. Nećemo govoriti o korupciji i obrazovanju koja je dovela obrazovanje sa 13 ministarstava na najteže i najgore obrazovanje, sigurno ikad poznato. Nećemo govoriti farmaceutsku industriju, da ne govorimo koji sve oblika korupcije imamo. Stav je jednostavno. Imate časne, poštene ljude, ako nemate časne, poštene ljude, korupcija će nastupiti za mjesec dana. Hvala vam lijepo. Molim u sljedećem krugu pitanja malo više discipline po pitanju tajminga. Počinjemo sada od Damira Faruka Saračevića. Neće vam biti ovo teško pitanje. Znate li podatak koliko mladih ljudi je napustilo sredinu, općinu, regiju iz koje dolazite i šta namjeravate uraditi da bi ostali u zavičaju, koji vaš program će im u tome pomoći? Preko 20% u kantonu Sarajevo, a taj procenat se diže do nevjerojatnih 40% u manjim ruralnim sredinama. Jedan od tih mladih sam bio i ja, znači nakon što sam proveo rat u Sarajevu, 2001. sam otišao u Ameriku, da jednostavno nisam našao ovdje kvalitetan posao. Završio sam tamo školu, vratio sam se ovdje, tako da znam šta znači biti izvan domovine i koliko je to težak put. I danas gledam nekoliko rođaka, prijatelja, samo u 2 sedmice otišao van zemlje. Prema tome, ono što smo mi ponudili konkretno, uzmeđu ostalog, znači konkretno govorim tim rođacima, istim prije što ošli, studiraj IT, znači mi smo otvorili jednu akademiju, imamo sastanke sa opštinama na koji način se podrži čitav taj proces, da se promijeni taj neki, da kažemo, pogled omladine da ne studira one nauke u principu, bez obzira da li mi se sviđa ili ne, koji neće moći naći posao. Znači da jednostavno naš
studij prati potrebe tržišta. Ako je IT, Njemačka traži 10.000 stručnjaka, samo moja firma može zaposliti preko 100 stručnjaka u ovom momentu, dajte da se fokusiramo na to konkretno. Nemoj da nam omladina odlazi u Njemačku, kada ovdje ima posla samo ako mi radimo na pravi način, ako se fokusiramo na one stvari u kojim možemo biti konkurentni. Ne možemo ponavljam biti konkurentni u željezu, ta nas je gospodin razvoj. Ne možemo biti konkurentni u drugim fabrici auta, ali možemo u ovom, kao što je IT sektor i turizam. Hvala vam. Gospođa Adema, izvolite. Ja imam podatak da 77% mladih želi da napusti Bosnu i Hercegovinu i da od tog broja ljudi 50% njih želi trajno napustiti i ne vratiti se ovamo. Zašto? Zato što gledaju svakodnevno nepravdu, zato što je kompletan sistem od obrazovanja, zapošljavanja i tako dalje korumpiran. Veliki broj mladih ne želi da sklapa brak. Ogroman broj i kad sklopi brak nije stambeno zbrinut. Tako da u tom pogledu, radi zadržavanja mladih, naš program će biti usmjeren na to da se promijeni sistem obrazovanja, da se dokine korupcija u obrazovanju, da se omogući ravnopravan status svih mladih ljudi koji završe školu prilikom zapošljavanja, da ne moraju porodice, roditelji dizati kredite da bi platili nekome za radno mjesto, da se omogući stambeno zbrinjavanje mladih nekim povoljnijim kreditima i jeftinijom stambenom gradnjom, da se u pogledu porodiljskog zakona i zakona o pravima djeteta stimuliraju bračni parovi na porodiljstvo. Nama je i natalitet u padu, tako da su to sve problemi s kojima se ovo društvo suočava. Gospodin Adžan, isto pitanje za vas, mladi. Pa ja ću to reći malo drugačije. Mi smo svjedoci da smo od 99. do 90. U stvari 91. 95. godine imali vrlo teško stanje u našoj zemlji. Ljudi koji su branili ovu državu, to su mladi ljudi. 70% ljudi sa ovih prostora izgubili živote da bi danas, a vjerovatno i u svim krajevima tako. Šta hoće da kažem, mladi ljudi imaju potencijala, tada su imali samo jednu priliku, ta prilika se morala vratiti životom i oni su bili spremni da odbrane ove prostore. Danas položaj mladi je takav da su oni mladi, neiskusni, da nemaju kompetencije. Kompetencije dobijaju stari, iznemogli i nepismeni. Zato smo mi u DF-u na našoj listi DF Željko Komšić stavili 5 ljudi mladih od 20 do 25 godina koji su završili upravo informacijne tehnologije, koji su magistri prostornog planiranja i tako dalje i koji će u odnosu na znanje i naše ponavljanje stečenih ili na jedan drugi način dobijenih informacija i globalnog raspravljanja, mi ćemo dati šansu mladima. Mi mislimo da su mladi rješenje, da oni nisu problem u ovoj državi. Na koji način ćemo raditi? To je link jednostavno Ministarstva obrazovanja i Zavoda za zapošljavanje. Treba umjesto trošenja para na jednogodišnji rad i plaćanje plata, mladima dati priliku da pokrenu start-up biznise i da se uključi u sve segmente života i rada. Mi vjerujemo mladima. Hvala. Gospodin Halilović, Stranka za BiH, izvolite. Pa vidite, ne samo mladi, ljudi su uvijek imali potrebu da se kreću iz ekonomskih razloga, socijalnih, svakih drugih i u stabilno ekonomsko vrijeme. Imate dvije vrste kretanja mladih ljudi, stanovnika inače. Neki žele iz Goražda, iz Travnika u Sarajevo, zato što imaju veće beneficije, a ovi iz Sarajeva svi žele u Ameriku, zato što Sarajevo nije kao što je bilo prije rata. To su dvije vrste, dakle, kretanja. Ja bih rekao da ovaj prvi uzrok, dakle, unutar države, imamo tako zaista ustavno uređenje da kantoni ne mogu da ispoštuju sva davanja i sve beneficije za sve stanovnike jednako, nije uravnotežen ekonomski razvoj i ljudi imaju porodilja ima potrebu da iz Goražda seli u Sarajevo i da se tamo da rodi dijete jer će imati neke beneficije, evo da navedemo jedan običan primjer. Dakle, a to je opet, kažem, danak ustavnom uređenju što svi kantoni imaju istu nadležnost, a nemaju iste ekonomske mogućnosti. To je ta unutarnja migracija
I evo, govorimo konkretno o Goraždu, treba biti realan da mladi sve manje odlaze, dakle pogotovo u posljednjih nekoliko godina i ono što je vrlo važno kazati da to nije zasluga politike i kad političari govore da zapošljavaju 1000 ljudi u Goraždu, ja to ne dam. Ja sam jedan od onih koji je učestvovao u tom dolasku tih velikih privrednih sistema u Goraždu, ali nikad to nisam pomenuo, niti hoću. Dakle, ispada onda da političari mi treba da branimo dolazak investitora u Goraždu. Ako se hvalimo što su došli. Dakle, u tom smislu, Goražd ima pozitivnih pomaka i to treba istaći. I hvala privrednicima koji to rade. U redu, javlja li se neko za repliku? Izvolite, Damire. Mislim da niko ne želi da ide izvan rodne grude, osim ako ga je baš muka nije natjerala, mali procent ljudi koji to rade iz Čejfa. Prema tome, niko od nas nije otišao iz Bosne i Hercegovine i odlazi danas, eto onako iz dosade, nego zato što mu ova država, nažalost, danas ne može ponuditi zaposlenje i ono što mu treba. Prema tome, ono što mi zaista radimo i želimo i svi naši mladi ljudi u stranci, da fokusiramo na ono što možemo ponuditi, znači što je realno, ne pričamo šuplje priče, nego da zaista ponudimo ono što je realno i što se konkretno u vrlo kratkom roku može zaposliti veliki broj ljudi, a to je Hvala lijepa. I turizam. Gospođa Ademajka, izvolite. Ja bi se složila s ovim, ovo bila replika gospodinu Haliloviću, ja bi se složila da mladi ljudi ne žele da idu iz svoje zemlje. Možda je Goražde pozitivan primjer i ima sigurno dobrih stvari u Goraždu s kojima se ne mogu pohvaliti ostali dijelovi u federaciji. Ja mogu konkretan primjer navesti svoga sina koji je sa završenim fakultetom imao mogućnost da ode vani, ali nije htio i ne želi ni danas. Želi da se bori, da ostane ovdje, da služi kao primjer svim drugim mladima, tako da mi moramo učiniti nešto da mlade zadržimo. Hvala. Želi li još neko? Gospodin Ađen. Kada govorimo o Goraždu kao prosperitetnom području, onda trebamo znati stvarno i druge efekte. Znači, Goražde zaista doživljava jedan ekonomski rast, zahvaljujući otvaranju novih radnih mjesta, ali isto tako razvoj u Goraždu ne postoji. Ako govorimo o mladima, mislim da bi bilo upitno porazgovarati sa svakom od njih ko to želi živjeti u prostoru koji se nalazi u okruženju od 1991. do 2014. godine, bez bilo kojih sadržaja, bez kulture, bez sporta, bez bazena, bez kreativnosti. Ko želi provesti, evo ja pitam otvoreno javno, ko želi provesti ostatak života samo radeći u fabrici i budeći se... Hvala vam lijepo. Gospodin Halilović, želite li vi? Vaših 30 sekundi. Evo, ako da iskoristim svoje vrijeme, ove ankete gospođa je malo prije kazala koliko 70% ljudi, znate šta, omladini je na vrh svega. I vi kad vršite te ankete bilo koje vrste, one mogu biti sugestivne, bilo kakve, ja ne vjerujem da 70% ljudi želi napustiti Bosnu i Hercegovinu. Ja ne vjerujem, makoliko bilo teško živjeti svakom omladincu u ovoj državi, ali znate, kad ih pitate da li bi vi napustili Bosnu i Hercegovinu, a postavite im pitanje, jel deda ne bi trebalo napustiti, pa ćete vidjeti odgovor. Dakle, pitanje je trenutka, siguran sam da je to oko polovine, ali zaista 70% ljudi da mi ostanu bez stanovništva. Hvala vam lijepo. Evo četvrti krug pitanja. Krećemo ponovno od gospodina Ađena. Kakvu viziju privrednog razvoja ove regije ima vaša stranka za naredne 4 godine i po čemu se ona razlikuje od dosadašnje prakse? Pa prije svega, dozvolite mi da, kao što je gospodin Halilović rekao, dužno poštovanje svim privrednim subjektima, pogotovo u realnom sektoru, u smislu ako govorimo o privatnim investicijama, da nije bilo toga, Goražde bi već sigurno davno iscurilo, ne bi postojalo. Ono što mene brine, to je demografska slika Bosansko-Poljskog kantona. Od 1995. godine, kada smo imali 55.000 ljudi, onda imamo sljedećem, 2001. godina imamo 43.000, 2012. imamo 32.700. Zadnji popis je pokazao da ovdje živi 25.000 ljudi. Ako nemate ljudske resurse, budućnost jednog prostora je apsolutno upitna. Mi ćemo se fokusirati i podržavati, naravno, kroz naše ekonomske politike, isključivo taj realni sektor koji će stvoriti novu vrijednost. Stvorit ćemo bolji život za mlade ljude i uključiti uzionice mlade. Ono što mene raduje na razgovore koje smo mi iz DF-a iz Goražda imali prema
predsjedniku Nikšiću, naš stav je jasan. Demokratska fronta mora staviti bosansko-podrinjski kanton u prioritet. On mora biti centar regije i primarni interes svih ljudi sa ovih prostora da se zaustavi ovaj demokratski proces, odnosno da se zaustavi migracija stanovništva. Ako budemo imali ljude, imat ćemo prosperitet. Ako nemamo ljude, onda nemamo ni razvoj. Hvala vam. Izvolite, gospodine Haliloviću. Ako ćemo posmatrati sa ekonomskog i socijalnog aspekta, Goražde zaista i jeste centar regije, ako uzmemo u obzir i gradove u Republici Srpskoj. Po meni je, dakle, vrlo važno da mi u naredne 4 godine sačuvamo ove mlade ljude ovdje i da privrednicima pomognemo da vrše dalje upošljavanje, a ja sam siguran da će ustavne promjene koje će biti u drugoj polovini, to sam siguran, o narednog mandata doprinijeti da više mi nećemo govoriti o ostanku mladih ljudi u kantonu i ekonomskom razvoju kantona, već da ćemo biti u sastavu neke nove političke i ustavno-pravne jedinice aranžmana, tako da će to biti jedan širi ekonomski prostor i privredni svaki drugi, da će Goražde biti rasterećen, odnosno da će jednostavno se i ekonomski i komunikacijski povezati sa centrom države i onda će sve stvari biti zaista drugačiji. Što se tiče Goražda, ima zaista tih pomaka, evo što je gospodin Rađan govorio, pored ovih ekonomskih pomaka radnog mjesta, mislim da omladina treba stvoriti i druge sadržaje, a opet ko može investirati u ove sportske i druge sadržaje, i tu treba animirati privatni biznis, dakle da tim svojim radnicima, da tako kažem, ti privredni subjekti i giganti naprave i te sadržaje, naravno na ekonomskom i tržišnom principu, i mislim da će se Goražde u tom pravcu i kretati. Dakle, evo mislim da mi je ovo vrijeme isteklo, u nastavku ćemo. Imali ste još 5-6 sekundi, ali dobro. Damir, naša stranka, izvolite. Ja bih samo podsjetio sve nas da smo ovdje federalni kandidati za federalni parlament, tako da u našoj nadležnosti nije da otvaramo neka, da kažem, sportske centre, tako da volio da svi dajemo ono kažemo, obećanja koja su realne, koje su u našoj mogućnosti, da ih ostvarimo kada bi došli na tu poziciju. Ono što može federalna vlada i federalni parlament sutra kroz setom zakona, kroz Federalnu agenciju za razvoj da radi, i ono što sam radio dok sam radio u NDP-u, a to je jednostavno svim ljudima pruži mogućnost da imaju samostalni biznis. Opet ponavljam, rijetki su sretnici, da kažem, kao što je Goražde u kojim ima fabrika, malo ti fabrika koje će biti otvorene. Ono je naša nada je to da ljudi otvaraju svoje male biznise. U Podrinju je fantastično za turizam, ima ogromne potencijale za uzgoj zdrave hrane, fantastične rezultate imamo u Bratuncu, u Srebrenici, znači ljudima se samo da konkretna pomoć i stručnjac mu kaže ovdje uspjeva malna, ovdje ne znam ovo, evo ti 1000 maraka kredita, 1000 maraka da kažem gratis fonda, kreni, ovo su uslovi, ljudi danas žive sa 1000-2000 maraka plate, vrati se, imaju ženu, djecu, znači taj moment je ostvariv kroz federalnu vlast, da mi omogućimo ljudima da pokreću svoje biznese u ovom izuzetno bogatom kraju kao što je Podrinjski kraj koji ima ogromne mogućnosti za razvoj. Hvala vam, Damire. I 4. pitanje za 4. kandidatkinju, Zilka Adema, izvolite. Ja sam sigurno sretna kad čujem da je Goražde rijedak primjer gdje nema mnogo nezaposlenih i da je privreda u razvoju. Možda Goražde treba da posluži za primjer drugim sredinama i neka Goražde postane poželjno mjesto življenja, pa nek dolaze mladi ljudi iz Sarajeva i iz drugih gradova da žive i rade u Goraždu. Goražde zaista, mislim na cijeli kanton, ima potencijale i treba učiniti da ovo što sada ima, da se to dalje unapređuje, da se potpomogne ta privreda, da se ona rasterećuje. Ja sam rekla u onom dijelu oko ekonomskog programa da ćemo mi jako raditi na promjeni fiskalne politike, a koja će biti isključivo usmjerena za rasterećenje privrede i unapređenje njenog razvoja. Goražde zaista ima prirodne potencijale, evo što je kolega rekao, od proizvodnje zdrave hrane. Mi smo imali do sada slučajeve da čak ja mislim i u ovoj regiji da su ljudi na tone proizvedenih krompira ili jabuka bacali u potoke, da se to nije prerađivalo i da nije završilo kao prerađen proizvod na našem tržištu, a istovremeno mi uvozimo od Brazila do Kine
od jabuka do bijelog luka i svih ostalih voćarskih i povrtlarskih proizvoda. Ja mislim da Goražde ima zaista veliku šansu i treba je potpomoći. Hvala vam. Jučer sam u trgovini vidio šljivu iz Argentine. Pa šta god. Izvolite, gospodin Adžan. Ja zaista moram replicirati gospodinu Saračeviću. Da vam kažem, možemo mi reći da ljudi ovdje mogu da žive od poljoprivrede, međutim to je zabluda. Mislim, ovdje strateški ciljevi Demokratske fronte su stvaranje državnog ministarstva za ruralni razvoj. Mi to možemo uraditi bez promjene Ustava. Naš cilj je da entitetske nadležnosti budu prenešene da se napravi državno ministarstvo za ruralni razvoj. Zbog čega? Zato što će to ministarstvo preko svojih strategija povući IPA fondove. 30 sekundi, hvala. Vrijednosti od 700. Imate i 30 sekundi za odgovor. Opet mi kažem, volio da se držimo konkretnih i ostvarivih ciljeva. Državna agencija nije u našoj nadležnosti, mi smo kandidati za federalni parlament, tako da je to naša lijepa želja da se bavimo državnim poslovima, ali gledamo da uradimo ono što možemo sa federalnog nivoa, a to je kroz Federalnu agenciju za razvoj, da radimo, da prekopiramo vrlo uspješne prakse UNDP-a u Bosni i Hercegovini, njihove agencije za razvoj i USAID-a, koji jednostavno u ovom mikronivou, uz pomoć sa vrha, u ovom slučaju to je bila federalna vlada i Federalna agencija za razvoj, može da obezbijedi početne ove biznise. Hvala vam lijepo. Izvolite, gospodine Haliloviću. Replika o ovoj diskusiji našoj u zadnji federalni nivo, državni nivo. Vidite, po zakonima federalnim, vlada federacije ima zaista ingerencije da vodi svoj posao i da razvija federaciju. Međutim, u ustavnom uređenju ona je sastavljena praktično od kantona i od dvije etničke skupine u najmanju ruku. Ni Razvojna banka, ni vlada federacije, niti bilo koja institucija na federacije ne može funkcionisati u tim zakonima u punom kapacitetu bez dogovora sa kantonima koji su opet podijeljeni na etničke kakvi jesu i to je vrlo teško da ispunjava svoju ustavnu obavezu. Mi držimo da će promjena ustava ekonomsku situaciju promijeniti. Hvala vam lijepo. Gospodine Adžan, izvolite. Ja samo kažem još jednom, nema potrebe da se mijenja ustav. Ovdje se entitetske nadležnosti prebacuju na državni nivo. To je jedini način da mi komuniciramo sa predpristupnim fondovima i IPA fondovima. To Evropa od nas traži. Pitanje je samo da li mi u parlamentima i na nivou entiteta imamo senzibiliteta da napravimo dogovor u općem interesu građana. Znači, to je moguće bez promjene ustava. Pitanje je samo brige za ljudi. Hvala. Ponovo, gospodin Saračević, izvolite. Ustav se neće skoro mijenjati i ne moramo imati tu zabludu, Ustav se neće mijenjati skoro, prema tome pustimo to, dajte da se fokusiramo na ono što u ovim okvirima realno možemo uraditi, a to je zaista puno. Opet se vraćamo konkretne primjere, Nihad iz Srebrenice, Jamel iz Gratunca, danas imaju preko 2500 maraka, jedan se bavi turizmom, drugi se bavi neko drugo, nije promijenjen Ustav, Dayton ga ne interesuje, ali mu je jednostavno pomognuto na konkretan, na jednostavan način da on danas ima 5 djece, drugi ima 2 djece i može živjeti. Hvala, gospodin Halilović. Pojedinačni slučajevi nam ništa ne doprinose za snažan ekonomski razvoj. Državna agencija za ekonomski razvoj jučer izbacila podatak da je 67% manje stranih investicija do ove godine nego u istom periodu prošle godine. 67%. Da napravimo jednu paralelu, kažu dok ne budete politički stabilni nema stranih investicija. Bez stranih investicija nema omladini posla. Dakle, šta? Svezane ruke. Dakle, to je jedna šira tema o više političke naravi nego i ustavne ekonomske. Dakle, uzročno-posljedično vezano. Hvala lijepo. I gospođa Adema, izvolite. Ja bih rekla da promjena ustava nije uopće uvjet da bismo mi razvijali privredu na području cijele federacije, uključujući ovaj kanton, odnosno područje Goražda. I ne znam zašto mi samo čekamo strane investicije, mislim da imamo mi domaćih potencijala i kadrovskih i prirodnih i svakih mogućih. Mi samo trebamo našom zakonskom regulativom i našom dobrom voljom da stvorimo ambijent da se ta privreda razvija. I zato ćemo mi jako raditi na tome da se privrednicima i brzo rastućoj privredi omoguće dobri poticaj. Hvala vam lijepo. Bilo su to 4 kruga pitanja. Prije nego što našim kandidatima ponudimo i mogućnost za završnu riječ, pitam
goste, publiku, imali pitanja među vama? Neko od vas imali pitanje o mladima, o kantonu, o promjeni Ustava, izbornom zakonu ili bilo šta drugo? Izvolite. Može i pismeno, ako vam trebali ste samo predati, ali da sad ne gubimo vrijeme, možete i pročitati. Pa pitanje otprilike ide za sve kandidate, malo sam mikrofonije napravio. Govorimo o podršci institucijama pravosudnog sistema, inspekcije i tako dalje u cilju zaštite zakonitosti i borbi protiv korupcije. Međutim, očito je da postoji sprega i pravosudnih institucija, i inspekcijskih institucija i politike. Vidimo na brojnim primjerima političkih procesa koji se montiraju i na kraju ne bude ništa od toga. Znači, očito su i te institucije često u svrhu političku koristije se. Mi smo imali ovo o čemu je nekog od kandidata govorio. Imali smo situaciju, recimo istočna i zapadna Njemačka kad se ujedinile. Istočna Njemačka imala jednu naslijeđenu praksu da politika rukovodi pravosuđem. 4.500 sudija, tužilaca su penzionisali, rekli su, gospodo, hvala vam, vi jednostavno naručili ste, vaša psina funkcioniše na taj način, idu nove sudije. Znači, kod nas je promijenjen sistem plaćanja sudijama i pravosuđu su prvo povećane plate, a ljudi su ostali isti. Mislim da su im na taj način samo podigli cijenu, ako je korumpirano i dalje korumpirano. Imaju li stranke u svojim programima rješenja za jednu ozbiljnu reformu pravosudnih institucija, od tužilaštava, sudstva i tako dalje. Jer očito Visoko sudsko tužilačko vijeće nije, mislim, dovoljno uradilo na procesuiranje onih koji nisu baš adekvatno radili svoj posao. Hvala vam. A bez toga se ne može ni u borbu protiv korupcije. Izvolite redom, gospodin Ađan, čuli ste pitanje svoje četvorci. Da, čuo sam, vjerovatno će i drugi kandidati i gosti večera. Ali ovaj put imate minut za odgovor. Ali ja bih htio jedno drugo da kažem, prepustići da nam oni ponude rješenje, ne bude efirma rješenje. Korupciju nije teško spriječiti ako govorimo o korupciji u oblasti zaposlenosti. Demokratska fronta Željko Komšić ima jednostavno rješenje, moratorij, znači zakon lex specialis kome će se na dan formiranja parlamentarnih skupštini zabraniti prijem novih radnika u sve firme u čiji je osnivač, čiji je 50% pripada vladi. Na taj način šta ćemo uraditi? Pa spriječit ćemo korupciju. Korupcija se u ovom dijelu i dešava u sektoru i zapošljavanja i svima drugim. Naravno, kako je zemlja decentralizovana, kako imamo državni nivo, imamo federalni nivo, imamo kantonalni, općinski, ništa u ovom sistemu ne funkcionisa. Hvala vam lijepo, gospodine Ađan. Izvolite, pitanje za sve kandidate. Izvolite, gospodin Halilović. Ja se nadam da će ubrzan put Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji doprinijeti efikasnijem borbi protiv korupcije, ne što to mi hoćemo u Bosni i Hercegovini, već zbog toga što to zaista pravila igre nalažu ukoliko želite biti dio te velike porodice. Ja mislim da je jedan od glavnih razloga što skriveno ili manje skriveno pojedini političari i političke opcije u Bosni i Hercegovini koče put naše države ka Europskoj uniji. Evo vidimo primjer, Hrvatska se trese, dakle, okruženja od tih otkrivanja korupcije i nisu ni do pola procesa došli, kod nas to nije ni krenulo. Zbog toga imate prije svega iz Banja Luke obstrukcije da se ne krene, jer jednostavno ljudi su svjesni da neće moći biti dio tog sistema u budućnosti. I držim da će taj ubrzan europski put zaista harmonizirati i zakon postojeće, a nadam se da ćemo mi promijeniti svoje navike. Po meni ovdje nije, zakoni su dobri protiv korupcije, ima i policija svoje ovlasti tužilaštvo, međutim mi zaista imamo ružne navike. Hvala vam lijepo. Želi li još neko odgovoriti na pitanje? Damire, izvolite, naša stranka. Imali smo vrlo konkretno pitanje, pa bih volio da pokušam konkretno odgovoriti, znači se rješenjem. To je lako rješivo, nažalost, kažem, nije rješeno, ali vrlo lako rješivo, zato što trebaju samo da dođu novi ljudi koji će politizirati izbor sudija. U čemu se radi? U ovom današnjem sistemu sudije su indirektno, kao i članovi CIK, izborne komisije i drugih organizacije vladni, su indirektno odgovorni strankama zato što ih biraju parlamenti u kojima su stranke. Na taj način njihov mandat u stvari zavisi od dobre volje tih stranaka i oni onda nisu baš najspremniji da idu kontra interesa stranaka,
i da budu u potpunosti nezavisni. Znači, promjenom sistema, depolitizacije, da sudije nisu ni po kojoj osnovi, ni druge vladne agencije, odgovorni federalnom parlamentu u tom smislu biranja, ne odgovornost, nego u smislu biranja, daje im slobodu i taj njihov autonomitet da mogu da rade ono što im je posao, bez toga da se moraju brinuti da li će im sljedeći saziv odobriti, da li je ljut na njih, da li su im se zamjerili, da li će im odobriti mandat. Njihov mandat mora biti nevezan na političku stranu. Hvala, Damire. I gospođa Adema, izvolite. Pa mislim da je svima poznato da su dva osnovna programska cilja Saveza za bolju budućnost borba protiv korupcije i ekonomski razvoj. Mi zaista na prvo mjesto stavljamo borbu protiv korupcije i mislim da je to ključni uvjet za sve ostalo i mi ćemo jako insistirati na tome da se reformira pravosuđe, da ono zaista postane neovisno, ne samo formalno na papiru, nego istinski da bude neovisno i učinit ćemo napore da se u tom pogledu izmjenjuju i zakonski propisi i da se podrži sudstvo i tužilaštvo da se na neki način ograde od svih mogućih pritisaka i da se zaštite od pritisaka i političkih partija i svih onih koji po tom pitanju ucjenjuju. Ja mislim da još ima tu jedan problem, naši sudovi su zatrpani raznoraznim predmetima, da naše sudije treba rasteretiti manje važnim predmetima kao što su tužbe za komunalne, neplaćanje komunalnih usluga i tako dalje. Hvala vam lijepo. Ima li još pitanja iz publike? Slobodno se javite, niste zadovoljni odgovorom, ili tako? Dobro, nisam. Bilo više površnih odgovora, međutim konkretno radi se o ljudima koji politika direktno vrši pritisak na od policijskih institucija, inspekcijskih organa, tužilaštava i tako dalje za određena procesuiranja. Govorim iz svog ličnog iskustva. Godinu dana sam bio na sudu zbog toga što sam navodno pribavio nek drugoj osobi protivpravnu imovinsku korist od 47 maraka i 60 pfenninga. Čestitam. Sad ja postavljam pitanje, gdje je odgovornost tužioca koji je podigao optužnicu za tako bezvrijedan predmet, izgubio predmet i koliko je koštalo to građana ovog kantona, odnosno budžet? Jer to je svo moj advokat naplatio. A i čisto politički motivisanih razloga je bilo. I ti političari, pojedinci, nisu izlazili iz MUP-a i tužilaštva dok nisu podigli optužnicu. A onda će ju ne napraviti Bog zna šta. A hvala Bogu, imali smo bar profesionalnu sudiju na prvostepenom i drugostepenom postupku, pa sam oslobođen. Dobro, provukli ste tu jednu stvar, da su sudije, tužioci posebno plaćeni po posebnoj tarifi. Možda da to povežemo sa jednim dopunskim pitanjem za sva 4 kandidata. Zamislite da ste izabrani u federalni parlament i nalazite se na budžetskoj sjednici. Osnovni i političko-ekonomski dokument jednogodišnjeg trajanja u svakoj zajednici. Koje biste stavke smanjivali, ako biste ih uopće smanjivali u federalnom budžetu? Koje bi stavke prve stavili na dnevni red? Izvolite, gospodine Ačan. Nešto sam prečisto prvi, da, dobro. Evo, izvinjavam se, imate pravo, gospođa Ademaj. Da vam damo malo vremena da razmislite. Dobro. Mi zaista imamo namjeru da se smanji javna potrošnja. Prvenstveno tu mislimo na smanjenje voznog parka, na smanjenje primanja za odvojeni život, na smanjenje svih ostalih naknada, državnih i službenika i namještenika i ovih izabranika u parlamente, smanjenje ili čak potpuno ukidanje naknada za rad u komisijama, jer sve institucije za svaki posao koji nije sastavni dio onog redovnog posla formiraju komisije, te su komisije plaćaju posebne i to po veoma visokim naknadama. Savez za bolju budućnost ima namjeru da to sve ukine. Naročito stavljam na prvo mjesto vozni park, mobitele i ove raznorazne naknade, od kojih čak ima i jako puno zloupotreba. Nažalost, naši dužnosnici zloupotrebljavaju svoj položaj, pa ponekada prikazuju i veće troškove nego što oni stvarno jesu. Gospodine Saračević, izvolite vi. Iako je problem
luksuznih automobila, vrlo emocionalan i znam kako svi reagujemo kad vidimo bijesna auta plaćaju našim novcem. Najveći odljev novca u stvari ide kroz korupciju javnih preduzeća i neprijavljivanje poreza. Znači svaki kamion koji je prošao carinu ili granicu bez da je prijavljen nas košta 1,2 milijuna, svaka krađa centimetra autoputa nas košta milijarde i slično. Znači opet se vraćam početi. Najvažnije je riješiti uzrok, a ne posljedicu, a u tom slučaju mi moramo imati efikasnu sustav i policiju koja će rješavati te konkretne probleme. Naravno, vaše pitanje je bilo na sjednici budžetsko, naravno, tu se podrazumijeva smanjivanje čitavih bespotrebnih silnih troškova, jer se naša vlast ponaša kao da je, ne znam, neka kraljevska familija. Nema potrebe, u mnogim zemljama ljudi idu tramvajem, autobusom na posao, ja idem isto tramvajem na posao, imam privatno sa firmama, sasvim fina prima, ne vidim šta mi smeta, prema tome ne vidim zašto bi to izabranici bili povlašteni da imaju silne nadoknade. Posao kao svaki drugi, radite ga pošteno, naknade silne zaista ukinuti i na taj način štediti dosta novca, ali ponavljam, pravi uzrok curenja silnih sredstava je korupcija, znači ponovno se vraćamo na uzrok, rješavanje konkretnog problema, a to je policija, efikasna policija i sustav koja će nam riješiti to da nije ukradeno milijarde na autoputu ili ne znam gdje. Gospodin Halilović, izvolite vi. Svakako se slažemo ove lične beneficije da treba dokinuti u najvećoj mogućoj mjeri, ali mislim, ako govorimo o konkretnom budžetu, da bi ga trebalo raditi u 2 ozbiljna koraka. Ako idete sa budžetom stavku po stavku, onda se svi korisnici budžeta javljaju i ne daju da im se, ali bi trebalo postići politički konsenzus oko procenata izdvajanja za ključne stvari. Kazati 100% povećanje za poljoprivrednu proizvodnju za te i te sektore, ovo što je kolega govorio, to ribarstvo, jer to neki drugi segment. 100% povećanje u budžetu će biti za pomoć industriji. I onda sa tim konsenzusom doći konkretno na budžet, a ostalo uklapati i ove lične beneficije, ostalo koliko ostane. Ali procenat odvojiti za sport, za mlade, za pomoć industriji, za poticaje poljoprivredi i novim tehnologijama i onda bi jednostavno stvorili sebi zadaću da budžet mora biti tako koncipiran. A ako idemo redom, onda već dolazi do, svak se bori za svoju stavku i vrlo je teško uklopiti i mislim da bi trebalo prije toga, kažem, pred budžetsku radnju napraviti. Dobro, inače kod nas budžet prvo idu, dugovi, krediti, pa onda socijala i tek što ostane privredi. Izvolite, gospodine Ažen. Dobro, vaše pitanje je bilo šta prvo smanjiti budžet. Znači, već smo čuli nekoliko rješenja i ja se pridružujem tim rješenjima. Ono što mene zaista začuđuje, to je da u fazi izborne kampanje ne postoji čovjek, bez obzira kako je obučen, da nije političar, da neće prići čovjeku gotovo koji prosi na ulici da zatraži njegovu podršku. Kako je moguće da onda, nakon što bude delegiran i izabran na određene pozicije, doručkuju u McDonald'su, a posmatra one koji su mu dali glas ispred kontejnera. Znači, poruka DF-a ukinuti privilegije onima koji je izabrao narod da bi im to vratili kroz usluge. To je naš stav. Pravda. Ako bude pravde, narod će moći da podnese sve reforme koje neminovno slijede nakon izbora 2014. godine. Hvala vam lijepo. Javlja li se neko za repliku? Niko. Dobro. Vrijeme je za završnu riječ. Šta će biti prva poduzeta mjera u realizaciji vašeg ekonomskog programa nakon izbora i koji je rok za njeno izvršenje? Izvolite, gospodine Halilović. Treba biti realan u očekivanju kako će biti politička scena na federalnom nivou za koji smo mi kandidovani. I dakle, u svakom slučaju to neće zavisiti samo od stranke za Bosnu i Hercegovinu, ma u kakvom kapacitetu ona bude participirala, ali sigurno da ćemo budućim partnerima moći predlagati brze, efikasne mjere. Dakle, mi se zalažemo za ubrzanje strane investicije, stvaranje političke pretpostavke za strana ulaganja i ja ponovo ponavljam, slažem se da ima u domaćim resursima dosta šanse za ekonomski razvoj, ali to nije dovoljno za ekonomski razvoj Federacije i države Bosne i Hercegovine. Dakle, trebamo vidjeti šta su to uslovi, šta su to ispunjene uslova za snažne inostrane investicije. Dakle, to je vrlo ovako ozbiljno i više političko pitanje, ali treba i njega otvoriti paralelno sa ustavnim promjenama koje su već, kolega, za vašu informaciju spremne i one će ugledati svjetlo dana u narednih pola godine. Tražit će se partneri koji će to provesti odmah nakon izbora, ukoliko to ne budu htjeli, tražit će se novi partneri izlaskom naroda na ulice na polovinu mandata sljedeće godine i onda će ustavne promjene biti napravljene pod pritiskom, ali ispašće veoma nekvalitetna i na brzu ruku. Ja ne znam da li imamo vremena, možda ne, ali na početku sam rekao,
svi uzroci ovih problema su načini privatizacije 1998. godine. Dobili smo entitetsku etničku privatizaciju, podijelili smo etnički i ekonomski prostor Bosne i Hercegovine, sada plaćamo cijenu. Hvala vam lijepo. Gospodin Damir Faruk Saračević, izvolite. Slažem se s kolegom da je politička situacija definitivno ne ide nama u prilog, to ne treba biti pretjerano stručnjak da to znamo, to vidimo svakodnevno, ali opet kažem realno, lično ću možda priželjkivati ustavne promjene, ali realno će to ne desi, da vidimo što možemo raditi konkretno. Ono što federalni parlament može u tom čekajući promjene uraditi, to je reduciranje troškova i porezna reforma, znači ne mogu plaćati, ne može narod od 800 maraka koji ima platu i penziju, ne znam, neka su žena plaćati isti porez kao neko koji ima 5.000, 10.000 maraka platu. Znači, prvo definitivno reduciranje i reforma poreznog sistema, reduciranje troškova na federalnom nivou, sili, znači regulacija troškova koji nam izljeva novca u šuplje, da kažem, i onda naslov toga deregulacija i smanjenje birokratije za investicije. Ponavljam, dolazim iz privatne firme, ima mnogo kolega, ne smeta nam u ovom momentu Ustav, iako mislim na to lično, možda smeta nam lično, ali ne smeta profesionalno. Ono što nama smeta da zapustimo dodatne ljude je komplikovan, birokratski, korumpiran sistem koji toliko optereti firmu da nama jednostavno nismo mogućnosti da zapustimo nove ljude, iako imamo mogućnost, iako imamo investiciju. Znači, to se može pod hitno riješiti, a onda ćemo ostalo kasnije vidjeti ono što znači konkretna birokratija, smanjenje i smanjenje troškova. Hvala vam lijepo, bio je Damir Faruk Saračević, gospođa Zilha Adema i Savez za bolju budućnost BiH. Savez za bolju budućnost je na stajalištu da ne treba upućivati građanima nerealna obećanja i nerealna očekivanja. Zato smo mi naš program prodijelili tako da se fazno realizira. Ono što možemo u prvoj fazi odmah, bez da čekamo bilo kakve ustavne promjene, promjene zakona i tako dalje, to je ono što sam govorila, da se smanji javna potrošnja. To se može uraditi odmah i odmah napraviti određene uštede i ta sredstva preusmjeriti u razvoj privrede. Dalje, da se izvrši konsolidacija budžeta, naročito određenih transfera u budžetima. Ja ne znam da li je neko od vas uspio da vidi kako izgleda federalni budžet. Ima 300 stavki raznih transfera od neprofitnih organizacija, privrednih preduzeća, javnih, privatnih i ne zna se čak ni u koju svrhu se ti transferi dodjeljuju. Mi imamo situaciju da se dotiraju željeznice Federacije BiH sa oko 50 miliona na godišnjem nivou, a željeznice Federacije istovremeno nabavljaju opremu i nama svima poznate vozove od vrijednosti 70 i nešto miliona maraka koji danas stoje van upotrebe. U drugoj fazi ćemo ići na promjenu fiskalnog sistema, o čemu sam već govorila, da se fiskalni sistem prilagodi na način da bude poticajan za privredu. Hvala i na kraju gospodin Adžem, Demokratska fronta, Željko Komšić, izvolite. Da vam kažem, u suštini ja se ne slažem sa gotovo ni sa jednim od večerašnjih debatanata iz razloga što je praksa pokazala da kada dobijete legitimitet i nakon toga formirate konstituirajuću sjednicu, onda formirate vladu, ovi građani treba da znaju da sa tom praksom jednostavno se mora prestati. Demokratska fronta Željko Komšić će insistirati da se nakon konstituiranja parlamenta potpiše set zakona koji će garantovati provodivost, a tek onda postati vlada. Kad se to uradi tako, onda će vlada biti izvršna, odnosno skupština će biti poslodavac toj vladi. Ljudi koji budemo izabrali u te parlamente moći će obarati vladu koja ne radi u interesima građana. U suprotnom, ponovit će se sve isto, sve će stranke kandidirati ljude koji su bili do sad, generisat će se nove krize i Bosna i Hercegovina neće imati budućnost. Hvala vam lijepo. Time bi završili današnju debatu pod nazivom Imate riječ o organizaciji Nacionalnog demokratskog instituta. Vi koji ste došli u posjetu, hvala vam što ste došli.
hvala i na jednom jedinom pitanju, bilo je dobro, ali niste dobili dobar odgovor, što jeste. Još jedno, ako je neformalno, mogu... Pa možete njima postaviti sve posti. Pa evo možda kroz ovaj dio možda da podijelimo zajednički sve. Pazite, mi smo svi iz Goražda. Znači izbornu jedinicu za ovo u federalni parlament čine Novi Grad, Ilidža, Trnovo, Hadžići i 3 naše općine. Ono što nas konkretno zanima je, obzirom se kandidu za federalni parlament, mi znamo da je naš budžet ekonomski neodrživ. Znači nas zanimaju ljudi koji će se boriti za ovu stvar i na koji način će se izboriti za bolji status ovog kantona kod federacije. Jer mi trenutno živimo na kapice. Hoće li nam dati grant ili neće nam dati grant? Možemo li sistemski to riješiti kroz povećanje, kroz izmjene zakona o pripadnosti javnih prihoda? Hoćemo li imati tu snagu? Da li je to u programima stranaka? To je jedna i druga. Ili ćemo i dalje funkcionisati na grant, ili je to kroz ustavne promjene planiraju pa da se prestrukturira. Znači to je vrlo bitno pitanje što nas konkretno u Goraždu zanima. To je jedno pitanje koje ove u Novom Gradu, nekim drugim mjestima možda manje zanima nego nas. Hvala vam lijepo. To može biti instrukcija, nećemo više razvijati diskusiju, to može biti instrukcija vašim stranačkim bazama, šta ljudi očekuju od vas, kako da ih predstavljate u federalnom parlamentu i s ovim ovako pitanjem zapravo neka bude i završna riječ i zadaća. U svakom slučaju 12. oktobra izađite, glasajte i pamet u glavu. Hvala vam što ste došli. Oprosto mogu ja odgovoriti, evo može i neformalno. Ali ćemo to napraviti. Ne mora, evo ja mogu ovdje pa neka možda i ostali čuju. I to je jedno od pitanja koje je u programu Saveza za bolju budućnost. U pitanju je zakon o raspodjeli javnih prihoda na nivou države i pogotovo na nivou federacije prema entitetima i općinama. Mi smatramo da taj zakon nije dobar, da kriteriji za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza sa nivoa federacije prema kantonima nije uvažio specifičnosti određenih kantona kao što je Bosansko-Podrinski. Niste vi jedini koji su po tom osnovu zakinuti, ima i drugih kantona koji su, kako bih rekla, manje ekonomske moći i to je jedan od programskih zadataka Saveza za bolju budućnost.